Evo da vidimo kako jedemo Cheerios. Vidi, Ciko, Cheerio. Sad nećemo jesti pošto nas kamera snima. Evo ga. Malo. Oj, pade. Ajde, po sljedeći. Ovo će biti pogodak. Završio je ustima. Jedan, dva, tri. To smo svi. Ćao. Ćemo još da jedemo. Ali je dobar taj Cheerio, je li tako da je dobar? Jao, što je dobar. Hoćemo pojesti ga? Ne, može sljedeći dok taj ne pojedemo. Moramo pojesti taj prvo. Saša. Snimaš? Da.